Mangkan na le, engko entar ka kakek ya. Keng minta tolong. Dek remah cara nangkok mak le bisa semak bon Fatma. Oh iya kak, ki coba bingko ya. Nah, dek remah kakek mun bingko apa bekan lah kak sirut deh. Kak sirut deh waki bela. Salah ada ya ahlak bagus. Ben pateng ibadena. Engko yakin nak. Kak sirut deh bisa jadi imam kakek si bagus. Iya le, saya kocap kebebasan dalam nilai jelena odi. Engkau tak maksa kakek nerima kak mat tinggal. Cuma paling enje kakek aja rezeki. Gendi mania dah. Lah mat, nyeselain boy. Biasa nah, mun orang bini lugu ngak Fatma ruah kriteria nah, orang laki si alim, paham agama, ben pateng ibaden nah. Bedingan kok ben kaki riang. Mat, Apa dun? demah, Entar nang ke. mayu. Lara apa dun? Kok menggede ke TV? Dia udah mamar berbengkok teretan. Lah taretan. Deki bi kok bila sukses ya kapan? Curiga kok. Pak, boleh ki keluar ah. Kalau ada mana? Campon mbak mana? Oh iya, tengah teh. Engki pak. Saya nggak mau lamar parlo na, tuli mole na. Engki. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Fatma. Iya, Mbak. Masuk le. Baik tujuh le. Sangku tak ada tengah bingkok kakek le. Ya, nunggu lu hanger. Le. Kak mah tinggal dateng le. Yalah bingkok ki surah masuk ya. Mbak, kok tako? Gak usah tako, kak mah tinggal nyaman orangnya. Kaki kak. Masuk kak. Iya le. Maju tujuh kak. Le le ya le. Yalah lah akan deket lu ya kak. Kok kayak biar kopi. Iya le. Oh iya le. Kok saporan nah. Lagang gue beton nah. Mungkin kakek lah tahu sebelum dari lek mana. Katang maksud saya dan dia.
Kok tak ngerebanyak lek. Soal engkau sadar, engkau orang laki tak paratu. Saya tak patut ngoleh cinta nak kakek. Benih keng dah iya kak. Terus dak lek. Jujur kak, kok tak siap mau niat jaga pacaran. Yang kok benih keng keburu lagi ya. Saking kok takok lopot mele orang laki. Engkau datang ke kakek dia lek. Peniniatin mainan, tapi niat serius. Cuma taklah kakek ragu kan kok lek. Setan kok gelak ruah, engkau tak ngerebanyak. Ben perlu kakek tahu lek. Odi ria pelian. Engkau setia ria tepak berjuang untuk aki pelen odi. Tapi taklah kakek tak melengko. Lihat dia takdir seharusnya terima. Sepenting kok lah berusaha. Hasillah kok tuh pasrah. Nah, dek remah kakek mun bingkoi babakan lah kak sirut deh. Kak sirut roki bela. Salah ada ya ahla bagus. Ben pateng ibadena. Engkau yakin nak kak sirut deh bisa jadi imam kakek si bagus. Dek remah nak. Engki tak napa pak, pala sampian kasokan. Cuma cek semangken ki pak, bule ki tero nyari tibi, deki mun bule tak mangki, bule manut pelek na bapak. Iya kak, engkau mele kakek. Ongguan lek. Iya kak. Keng kok takok kak, takok temu tang bapak. Cek sak kasak lek. Rencana kena setia ruain stres. Backstreet pola bani in street. Leji ya lek kan mahsus. Enung kenu kau bina kak? Iya lek. Nak sapuan tibi kaki pron. Ya nggak riyen nasib anak itu merantau mat. Apa serba kelaku ke TV. Kaki dari di meja. Dari konlek mana? Ambu kelura. Ya abu do kopi reh. Rokok aja pron. Iya kerokok mat. Mantap. Coba iyan ria mau pron kordeto yang punya pohon ringgit. Kakek neng ke TV di nai pron. Iya mat. Iya Roma salpai kebaikan ng ngaji kerajaan deh. Tina kok kita sangkin ya pron? Boh, udah terus ya. Iya pron, kelangkong ya. Titi yang booking karo ngempong kopi ben rokok ulmat tinggal. Kare orang sasela tegur penat. Pangarai bareng nasong kuki mo itamoy na.
Dari di mana kake mat? Macam abi dong. Rojo dul. Rojo apa? Jorok nambere. Kayak bibir. Hah? Rojo bibir. Kayak metuan kake semua caro rojo bibir mat. Bibir sape sih karo rojo. Pola bibir sape. Seporan na ka. Mat tinggal setia tidak jomblo lagi. Lo le. Depak kak. Cak kok tak langsung mulai ke Roma le. Kok kayaknya pergadul mawi. Ngucakin cuma bese kan kok. Paling kan aku bese sekali. Arah apa le? Injak tak apa kak. Paling kakek kan kok beter kan kok ya le. Kakek depak ya le. Depak lah kak. Oh ya lah istirahat le. Iya kak, assalamualaikum. Le. Arah apa kak? Kake cara pacaran bun Fatma mat. Ya begitulah. Lebay ki Fatma kapan kan di kake mat. Cek karo cara pacaran setetangkeun ibu adegan kau betir apa? Nyaman le mabuk cinta dulu. Macar pacaran bun Fatma kake mat. Cek sakrosak le, anak noreng. Apa na Fatma kakek? Kakan. Ni cek posesif. Yang kok ke rumah enggak mat. Kok ulang tahu ke main kakek. Rut! Allah, dilmawi umat tinggal. Mada tak mal. Pandan si Rut itu. Assalamualaikum. Ari munak malanan buku. Apa jangan gak Rut? Mada tak mal. Apa jiang? Ajadul bahasa Arab. Artinya apa kalaku? Kakek kapan mulai dari pohon tumpah pinter bahasa Arab apa? Ya saporan na dul. Engko karo bahasa Arab ya kebay bahasa sehari-hari dul. Kadang sampai bahasa maturan nih kalau pai. Berarti kakek kalau lagu Arabik si viral setiaro apal ya Rut? Si di mamat. Apal kaping kok? Apa judulnya lah ya? Wa umriki la intaro. Ya apal mat. Nih ku coba, ocol. Wala umrikit likit wa inta likit wa inta sadid nilik wa ultas nilik walika Inta. bayani. Amin. Beuh, maamin kana. Ikan pas mari Rut. Kakek bil mulai dari pondok Rut. Saporan namat. Setiang kok lah tugas. Tiba nih mulai dari pondok, tapi mulai dari tugas ya. Berarti kakek ustad. Lurah. Kaki bentul mawi re, mila ko apulong malolo, salah pada lagi kan. Pilih sabi niya. Tina melulusnya nabi ini Jarut kakek kada. Mun kok bentul mawi dibudi boy. Bentul mawe. Kakek boy de bodek. Mun kok taron letulik. Apa kakek dul? Mi parpu tua. Benih kan arpo tu amat. Kila depa ka bekto na. Ya makila depak ka bekto na dul, mun kita de calon na. Mati matuwa na kakirot. Monoring kan tak pajo. Marah kakek bila Rut. Cuk lang arena yung orang boy. Mun kok para lamat. Reng di masih bini. Orang di nak kia mat, tatang ke tibi. Sambiano apa nyernek bini ucau. Cek di nak banyak orang bini kus bagus. Sikit terjaga dari pergaulan bebas, ben terjaga dari tren TikTok si tak sehat. Ya mun kakek landi, tuli pentang toko kalangan de. Lu si Rut deh sama cak abi ini. Pas sering di masih bini deh.
Pola nencan tatanggen. Pakaro tepak kafat madeki. Halo kak, Kita tedung lek. kita kak, beda apa? Enja ada apa lek keng kerong. Asli nang kondi parlo lek. Parlo apa kak, marah kocak aki. Rasanya tak nyaman mun lebat telepon lek. Dak mun laku ketemuan. Hah? Kok takut kak, takut ketemu bapak. Enja tak kira lek. Wis lah, pas aja kangko. Dak lek. Iya tak apa kak. Oh ya lah lek, tuli lah istirahat. Sampai ketemu besok. Iya kak. Lo dul. Mat. Kakek mun ngiba keluar cewek lo dem dul. Ada apa, Mat? Enja polan kong ngiba keluar tang cewek. Mek polan di kenangan si recommended ruah. Ya kibengakan, Mat. Bah, mek kebangakan dul. Cok nang lapa dendi depor bang sebeng. Lu, kakek keluar anu apa? Ya to the point pay dul. Kok car pacaran dia beni keng makan nareng bin nih. Tak lapa dengar teh kakek. Ya mungkin kalau kau tuh sesepuran nah macam kangko. Kok makan sama kering bini aja gemul sering ngaji ya. Huh. Oh, kayak bakal lu pray dia. Pron lek. Pron. Pron. Kakek Mat. Iya, Pron. Siapa dia? Tangkat ya, Pron. Tujuh Mat. Ya, melek. Cố gắng cố Mat. Iya, Pron. Tina yang phơi ya. Ya kerokok deh. Mun beri engkok sing ngampong ke kakek. Mun setia engkok saya beri ya. Wis tau Mat. Lah kerokok lah, Pron. Sering sakancaan. Biasa saling membutuhkan. Tak ada iya. Iya Pak. Biasanya nama kirim lah tuli tarik. Setia. Apa iya setia? Iya Pak.
Mat, kakelenan nang dina keluban kancan ya. Kok hiro narek pes saya bitang bapak. Iya Pron, Tina ya tang sepeda ke boje. Iya, nyaman ya. Tina kalau ya Mat. Iya Pron. Mai male ka dedung phơi lek. Lah kak, tak nyaman ka orang sandi Roma. Idina karo Pron ka tibe. Ban kok dah biasa te dungi dina. Enjak kak, tak kok ketemu orang. Sajen nang nangi luar ya lek. Tak sajen padang ka orang. Mai Kang. Bun, bisa nerek tunai dina. Bisa Pron, cek rengkon ku i warung. Ya nyaman bun. Teka soki mun tuku kafe. Kakek narik kapan je? Narik ke bun. Kemana emang? Narik berapa? Lemak bun. Pin apa Pron? Kira mau libat WA ya? Oh iya. Le, kakek kenal ke si Rut ya? Enjak kak, tak kenal. Ken kok tahu ke kak Sirut, apa kak? Enjak le, polan si Rut ngucap kan nah. Ben si bini, beni orang jauh encan. Tatang ke tibe. Takut saya maksud si Rut ya kakek le. Jujur ya kak, ken kak kejak pegel. Engkau pernah jodoh akhirnya ben kak Sirut. Apa? Sepora nak kak. Apa kakek minta jujur le? Cek non kok ben kakek tak kira sampai ada iya. Iya kok salah kak, tak jujur dari ada. Sepora nak kok kak. Mar kak ceda iya. Engkau setemele kaki kak beni kak Sirut. Lah kak, coba terus. Kak, lah. Bah, demat tinggal lah. Kurang ngajar. Ini pasal aku nggak ada datang Roma mati tinggal. Bun, palang bun. Boh, beda apa Pron? Pola keng ko orang ke sini ya? Bener bun. Pak budina akan ala kau bereng tak genai tang Roma. Entar lagi bun. Kak kini tega laku dah iya kak kok kak.
Tina cak kasak lek. Njak kok pakun tanggung jawab. Beni kerongkok ben kakek, saya terjerumus ke kelakuan ngak ria. Setia banyak dan ngudet dan salah kode iya. Berarti kaki kencek niat ya kak sing ngeros ke engko. Njak lek, engkau keng hilaf. Jadi mah Bron. Wae tang kamar pun. Apa kalau kau dinar ya? Miala ko mereng tag na tang Roma ka kemat. Hasta ako ngokor. Sapora na pron kok keng hilaf. Hilaf bibir itu lebih mirai ngaji. Anak siapa sih bini ini cong? Fatma bunan ante Puddin. Puralah pangeran. Mande kaki aja kalau kau ngari ping. Pasti pak kuat amun bapak ngeding. Bule tak poron bun, ken bule paksa. Dan kau kiri sekurang ajar, kau kiri sekurang ajar. Duh, seporan bun. Reng laki ngak kakiri tak patut disapura cong. Banyak reng bini rosak mar kena reng laki seteng kena tak depur ngak kakiri ya. Apakah kita mikir? Muntah kingkat reng bini, kaki tak akhir ajur gud dalam dunia. Micete kan kaki sang ngerusak reng bini. Pula keluar dari buriin sapi yo. Kakek boleh. Mi pas cek bukan ngeteti reng bini. Ya pu siapa kaki bi mat tinggal. Mi pasti beki kapi. Kapan lagi ngak ria? Beni siapa si Rogi? Betena tibi. Karoi kebaik pemuas nafsu bi reng laki. Kurang ajar kakek, kurang ajar. Orang ajar kakek ya. Seporan na bun. Pokoknya kau tak mau tahu. Kakek kau tuh tanggung jawab ke kelakuan kakek ya. Pentana noreng re. Ada di pagena. Cek pas keng karo tahu marosa. Iya bun. Keng awas mun sampai tai penta ya. Yo kau makin bingko kakek.